Lu ngapain? Tau segini enggak? Lagi. Lu kayak tadi gituin gue. Ayo kaku. Udah yuk, jadi kan nih mabar. Ya udah gue pakai baju dulu ya. Udah. Kami semua tinggal di perkampungan, desa kecil, ya desa kampung ribut, warganya ribut, RT pun juga ribut, RW pun bukan ribut. Panero dulu lah gue. Nah, nyambung nih nomornya. Biar suara ini. Wih, pakai helm dia. Apaan telepon gue nih? Halo Cip. Ada apaan? Rul, kabar yuk. Iseng nih gue nih. Ah, mabar. Ayo. Gue kesana weh. Tapi lu udah mandi belum? Ntar gue kesana bawa mandi lu. Ah, itu sih gampang Cip, bisa diatur. Nah, gitu dong. Udah bawa lo, yaudah gue main mandi dulu dah. Yuk. Oh, set kuping ini. Ah, gue ke rumahnya dah. Sekarang nggak jelas nih. Pasti. Nah. Nus dia si lancip noh. Acip. Tadi apa baru datang? Dari tadi gue nungguin lo. Ah, lama lo. Tas gaming dulu dong, kawan. Lu ngapain? Tau segini enggak? Lagi. Lu kayak tadi gituin gue. Ayo kaku. Udah yuk, jadi kan nih mabar. Ya udah gue pakai baju dulu ya. Udah. Nah, depan lu dikit dong. Ah, parah. Tuh, maju. Ya, lu sih. Karakter gue mati itu. Tuh. Ajar. Lumboyan nih. Sama. Belakang, Ini gue di belakang lu tembak. Ya, lu mati kan tuh. Ya, kamu males mainin. Ya, gue juga mati. Kagak ada kopi merokok. Cek tuh, mana kopi merokok kagak ada. Oh iya. Lupa banyak lagi iseng main game gitu ya. Ngegame aja lo, Kapan datang sih? udah tua bangka juga lu. Kapan datang? Dia tadi. Lu nggak pada nggak nge. Beli kopi dah. Udah. Beli kopi sama kopi. Nyuruh gua datang malah main game lu juga sama lu. Pak, di kopi Yo. dong. Lawan. Pinit 3. Ya.
sama kretek 1. Ya. Nih. Payah lo, goblok lo. Kayak ini seru beli, diem aja dari tadi. Kebetulan saya nggak butuh, Bapak butuh teh. Butuh kali Pak ya. Tadi. Tas dulu dong. Dadah. Gitu doang. Ini bang Cik, lu bikin gini nih, bikin jalan. Budi kita goyang kita dikit. Lanjut lagi. Lu bikin bikin sekalian itu ada 2. Lu 1, lu 1. Bapak, gue 2, lu 1. Nih. Gue N. Cobain ya. Enak lah, ada kopi, ada rokok. Mantep lah, blebus. Coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Gue bikin, biar kebersamaannya ada. Lu main game mulu sih, 1 kopi buat Enak. rame-rame. Lu ngomong. Lu ngomong. Gak enak. Enak kan kopi bikinan gue? Gak ngomong. Nggak, kalau kurang manis, biar gue aduk. Semua tinggal di perkampungan. Waduh,